goal tang ege kanan AC captain van ram nga ka corner an mumol mola head goal nal khop mai kha chu moi zola tan po khan ti thei om to lo ani ni senior player ania valpuya ava thathinem a goal le ta van ram kha ka bok ava head goal thei ve free kick kha thasi kanan captain en chiang ila a head nan thalek se chuan atan po chen sa thanga ball receive hi kan uluk lo thina mi zo ta hian he kan weak point ve de ulek ani ava thaem elesa a moi lutuk lalom sanga tikhan chan mari fc lunglei ten nan Erika ava goal moi em kha chu anat lo te reng nen he mi te patin khel hi en thang zola fc coach sarsai an pass back a pass turan tambak alfreda vanal thanga mangai zola offside taloe a goal ta kha chu an va thria threm mangai zola jersey number 47 ani ta deng reng mai gon chantir thei do nem free kick thata ka nia a goal ngal ringot mai kanan lam pangin keeper kha kanan lamati goal tu ka than no ma ani number 10 keeper kha enga tinge ding a tin ri ngot mana tum lo re mai keeper kha khang kha poi ka goal score tur kha number 10 than oma ani moya a thatok lova thanom le zakaria in avadik em a goal moi lutuk kha chu thu thunga half chance an ball wall pass to the moi thina thu thunga a finishing at khai khan han chak han tai het se chon ki partan khan angle khar khan nuam to to lu ka ma se tai takatrang a pet goal zewani a hun tak timing tak na po ngai lo kha chu ki partan har sa to a moi khop mai thu thunga khan goal ni an nei ta Zakaria follow that Biaka zen Biaka and the goal moi ve Biaka kulai kuan chen san nei ve le zeu thin oh
number 14 biaka a pet goal chale mai ki partan ti ngai na omni lo ani ka chu Zakaria le thano mai ne kha Zakaria ding chang ta so ka ava traem ava dik teu ve kha chu Filatan remloh gol aso ta gol moi lu tukachu remloh alfa gol moyen kha chu ki partam ti ngai na om lo ani gol thabi kan remloh ta ava moyen Soal tuan senai Atlem zo dan bel gol vele tat mai remloh ta sapan siam nu rei lo te a gol an thung phala sapai chan chua a khel thakop mai chan chua hi ava traem eting ani do the gol ta ge sai tuan la min an pet gol biru ta mangin an head goal ta tlat mai kha chuek ma follow mi alo hun pek belani to sia chan chua tu sa mina cross a head nuwa keeper ne nei suwa keeper ku injury mai theya kha chu follow om lo ani han hun tiang khani corner kanan FC Aizol adul lutuk shim somte agol de bagol veleta alin thada zeu ruat kima defender in a bad goal veleni an chak to do na mo MLS namin ikhan ang goal khat na an thun ani kalai goal boy zero ni vel kha ene morning chang MLS lam pang ni ta chi lo le ha de ni an number in set to lo e ta yen ni la mi ku mi na ram sia sia tu tu na ke khan ram sia sia Fortuna Khan MLS FC Long Line position to ava traem keeper nap to si goal rock jorsa ava save traem alakal zel Wilisa tikhan aron pet goal tangenge MLS FC Long Tlai district ayo 10 goal an khung ani an counter chun hin an ni chun hawam bi klat zela model veng FC te poi chance nei lo chun ni lawa ma sen chance nei chun an bang tang kai tok thin lo ani pin em pe ka ten lo lak sak le a ruat moya space on it have a goal chiang em ruat moya ti chin tur khania athil kan model veng FC kan chanta moti tur khopin an chance man ralte kan lo soi sak thina keeper second keeper chu hriat ani aron khalna lam kha angle kharna lam tur zo khani